Mu mirenge ya Busengwa na Cyabingo mu karere ka Gakenke bigaragara ko ibigori biri kumera ibindi bikaba bitaramera. Bamwe mu bahinzi bavuga ko batinze kubona imbuto n'ifumbire mvaruganda bigatuma bahinga batinze. Tugeze hitinze. Ubu nkanje numva nahinga ibintu bya mbere. Ariko nabuze imbuto mpinga ibyo nari nsanganwe ukabona nta sura nziza bifite kubera ko bidatubuye mbese bitameze neza. Kandi n'ubundi ibintu bya mbere byo bisigaye birera kubera ko imvura iri kugwa kare. Ni service mbi nkubayihagereye ntari cyumweru gishize urero n'igi imvura yagwiriye. Ntabwo baje inshingano z'akazi kandi bari bari kwamaza bari kuvuga ngo ifumbire iraje mu kandi kanya ukajya kubona bayizanye bakerewe. Nkuko mvaruganda yaje ihenze kandi nitwayibonera ku gihe n'imbuto. Hari uzararihinga nangagire n'ubushobozi buke bwo kubigura kora ko ibintu bihenze n'amafaranga yabuze. Abo bahinzi basaba ko hanozwa uburyo bagezwaho inyongera musaruro kandi hakarebwa uburyo igiciro cy'imbuto y'ibigori n'ifumbire byagabanywa kuko byazamutse cyane. Twagize ikibazo cy'imbuto. Imbuto yarahenze. Mbere twayiguraga 1200 igipaki cy'ibiro 2. None ubu kigeze ku 3000 umuturage kugira ngo abone amafaranga bingora abahizi. Ikiro cy'imvaruganda ni 830. Mbere imvaruganda aje kuri 500 gutyo. Imbuto igishashi ipaki twayiguraga 1200 ubu ngubu biri ku 3000. Impamvu ntibabipfira hejuru bakagombye kubizanira mbere imvura itaragwa ikavwa tubifite umuntu imbuto ye arayifite arayibitiriwe ukayibika ukavuga uti imvura nigwa nzatera. Muja Maria Nonsiyata no mucuruzi w'inyongera musaruro muri centre ya Masha mu murenge wa Cyabingo. Aravuga ko ikibazo kitabaye gutinda kunyongera musaruro ahubwo ngo kugeza ubu abahinzi nta makuru bafite ku buryo bugezweho bwo kugura imbuto y'ibigori n'ifumbire bikaba byarabahombeye kuko abahinzi batitabira kubigura. Ubukererwa ni systeme zahindutse. Mbere umuntu yazanaga irangamuntu ye tukamwija muri systeme uje kugura ariko ubu ngubu byabaye by'abajana mu buhinzi. Bajana mu buhinzi rero aragenda akagera ku muturage ati micanga cy'ubutaka cyane uzaje guhinga. Yagerayo akakimwima akavati ushobora kujya kunjanira ubutaka. Nk'uyu munsi ni ibyangombwa bitatu gusa nakiriye. Umuntu agezaga kuri toni nka 30 ariko muri umaze gucura toni 2 gusa. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu niyo Senga Aime François arasobanura imizi y'iki kibazo n'ikiri gukorwa ngo gikemuke. Ngo imvura yaguye kare kurusha uko byari bisanzwe naho inyongera musaruro zarahenze ku isoko nk'ibindi bicuruzwa. Yazigiye kugeza ubu turagumya gukurikirana dufatanyije n'ibigo bibishinzwe kugira ngo none imbuto ize mbere y'imvura nubwo tuba tutazigiye zagwira. Muri rusange ibicira ahantu hose bisa naho byagiye hejuru. Ariko ku kirebana n'ifumbire n'inyongera musaruro abaturage barabyumva nk'igiciro gutyo ngo cyarazamutse ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yemeye kurihira umuturage rwa ruhare yaragomba gutanga isatiro kuba kabiri yishyura ibyo yagombye kwishyura. Akarere ka Gakenke ni kamwe duhingwamo ibigori byinshi mu gihe cy'umuhindo by'umwihariko mu misozi yako yatunganyijwe mu materasi hakaba harateganyijwe hegitari 16,000 zo guhingaho ibigori gusa. Ikindi kibazo kihavugwa kugeza ubu nibura ry'ifumbire yo mu bwoko bwa NPK ikoreshwa cyane n'abahinzi b'imboga n'imbuto ku buryo n'abayicuruza bavuga ko amaso yaheze mu kirere batazi igihe izabonekera. Tuyishime Jadofis mu karere ka Gakenke.